онҳое ки барои таъиди مثلا امروز داعش می آیند با ویژه جوانان به نظر بنده بیشتر بنا به کدام یک توجهات عقیدتی خودشون، توجهات ایدئولوژی خودشون، شاید توجهات فرهنگی خودشون می آیند. وگرنه چی می تواند یک تاجیک پسری و قزاق پسری رو از آسیای مرکزی با یک انگلیس تباری انگلیسی اصلیه که با هم با یک متفق یک فکر شدند و آمده در سوریه و عراق با هم جنگ میکنند. مثلا میگویند که شاید برای پول میامده باشند. خب اون پولی که در اونجا میداشتند 400-500 دلار در یک ماه فرض کنید برای سرباز عادی، و مگر این پول را همچون مهاجر میهنی پیدا نمیکرد بدون به تهلکه انداختن جان خود. یعنی پس چیزی دیگری او رو، نه تنها چیزی مادی، او رو وادار میکند که به همون طرف برود. خب اگر کودک باشد گپی دیگر از پسی کلادا میرود، ولی آدمی که 18 19 20 30 ساله هست او فکر خود دارد، یعنی بنا به کدام یک عقیده های خودش به همون طرف رفت. اگر پرسان شویم که چرا مثلا تاجیکا باید رفتن، خب باید فهمیدن در کار اگر خوب میبود اگر یک امکانیتی آموزشی 100 سالگی گذرانده شود با همون مردم در همون طرف ها، خیلی این کارا دشوارتر است چون جنگ است. چون ها را وادار کرد؟ از چه آنها ناراضی هستند که برای قناعتمند کردن توجهات خود به همون طرف ره سپار شدند. چی نمیرسید برایشان در همین کشور خودشان یا در دیگر جایی که از اونجا به میدان حرب و ضرب رفتند که به اونجا رفتند. چه آنها رو وادار کرد؟ کدامین شرط و شرایط، وضع خانه، نابسامانی های کشورشان یا نابسامانی وضع عائلوی یا همین مشکلات شخصی خودش، این هر کدام اینها تاثیر داشتش ممکن است. خب یکی مثلا شوندیم مثلا با اهل بیت خودش گپ بین خودش و بین اهل بیتش گریخت است فرض کردیم. یک دیگر رو مثلا در یک جا بوده دیگر نتوانستند، خیست و رفت. یعنی وضعیت روحیش، وضعیت نفسانیش، وضعیت داخلیش مضطرب است. خب مادام که در خانه نیافت کسی رو که او رو مثلا تسکین دهد یا به او فهماند وضعیتش رو، دیگر جا رفت نیافت، خب به نظرش شاید از این خیلی زندگی بردن رفته در جنگ مردن برایش شاید اولاتر است. شاید این چیز است. یعنی در اینجا عامل های بس و گوناگون شدنش ممکن است. تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیا مرکزی امروز در یک مرحله خیلی حساس قرار دارند. از چی برات است اون مرحله؟ خب اگر قرقیزستان رو استثنا کنیم، در دیگر دولت ها دولتداری استوار شد. در این شکل آن شد دولتداری استوار شد. اون مرحله گذراندن اصلاحات در سیستم ثابت شده دولتداری رسیده است. یعنی دولتداری در رشدش باید به مرحله نوی وارد شود که تواند و شکل گیرد که تواند با اون تحدیاتی، با اون چالش‌هایی که امروز روبرو هست جواب مناسب پیدا کرده تواند. از جمله با چون یک پدیده‌ای که به کجای به چشمم رسید، یک معلومات که گویا تا 300 شهروند تاجیک امروز در خاک سوریه ضد دولت سوریه در مبارزه ضد دولت سوریه اشتراک دارند. اینطور است. یقین است که رسیدن آنها به اون طرف دشوار نیست. امروز دنیا کشوده است. در دنیا رو بسته نمی شود. کشوده است. به فکر ما، به فکر این جانب باید در جامعه باید به ویژه سیاستمداران یک فکر کنند که سبب چیست که این مردم به همین راه میروند، چی برایشون نمیرسد، آنها چی میخواهند و آیا امکان دارد بعضی از اون طلباتی که آنها دارند در خاک خودمون مثلا تأمین کرده شود و اونها از این طریق گرفتن پیش راه
ворид шудани онҳо ба ҳаракатҳои асад ба ҳаракатҳои тунгаро пеши роҳи ҳамин равандро оё гирифта мешавад ё не ин имкон дорад бояд ҳамкорӣ бошад байни нерӯҳои гуногуни сиёсӣ бояд гуфтугӯи доимӣ дар кишвар бошад чун дар аснои гуфтугӯ ҳам баъзе мушкилот мушаххас мешаванд ҳам роҳҳои муолиҷаи онҳо низ пайдо мешавад ба фикри ман русияро азбаски кишвари аз хеле ҷиҳатҳо хеле озод аст мардум ба он ҷо мераванд ва онро як гузаргоҳи ба ҳайси гузаргоҳ низ истифода мебаранд вале аввалан хусусан агар масалан сони як чизро фаромӯш накунем дар Русия то 20% мегӯянд аҳолии Русия мардуми мусулмонанд ва ин мардуми мусулмонон низ гаравишҳои гуногун доранд он ҷо ки рафтед бо он шаҳрвандо шумо дар робита ҳастед ва кӣ медонад ки онҳо ба шумо чӣ талқин мекунаду шумо аз онҳо чӣ бардошт аз онҳо мегиред ин чизҳои табиӣ ҳаст агар одам аз Тоҷикистон норозӣ равад ва дар Русия бошдам одамҳои ба сифати ба гунаи худашро низ ҷустуҷӯ мекунад ва пайдоам мекунад норозиҳо дар ҳама ҷо ҳастанд муҳим он аст ки дар Тоҷикистони худамо бояд тарзи кору умур баро монда шавад ки теъдоди мардуми норозӣ камтар шавад вале мардум ҳар чиз норозӣ муайян кардем дар кор ки бино ба кадом сабабо яъне чӣ нави норозигӣ адами ризоят онҳоро водор мекунанд ки кишварашонро тарк кунанд ва куҷое барои силоҳ ба даст гирифтану ҷанг кардан мераванд ин як воҷиби худи ҷомеаи тоҷик аст танҳо воҷиби ҳукумат нест ин воҷиби худи ҷомеа ҳамаи мукаввиноти ҳамин ҷомеа воҷибаш ҳамин аст ки аз паси муайян кардани ҳамин сабабҳо низ шаванд ва азбаски феълан дар дасти ҳукумат имконоти зиёди барои ҳалли ин ё он мушкилаҳое ки боиси норозӣ ҳастанд тавсияҳои лозимаро матраҳ созанд ҳеҷ кас ман накардааст масалан тавсияҳои худашонро матраҳ тавассути васоити ахбор тавассути рӯзномаҳо тавассути маҳфилҳо ки мешаванд ҳозир бубинед дар ҳама ҷо дар тамоми Осиёи марказӣ ҳар гуна мизоҳои мудаввару конферансҳо бахшида ба ҳамон мушкилаи доиш баргузор мешавад хуб дар ҳамон ҷо истифода буранд дар кор на барои масалан муттаҳам кардани худи доиш фоида надорад ин чизро барои он истифода буранд дар кор ки чӣ барои муайян кардани омилҳои ва сабабҳое ки шаҳрвандони кишварои Осиёи марказиро водор мекунанд ки минтақаро тарк кунанду ба он тарафҳо раванд ба ин чизо бояд бештар аҳамият дода шавад доиш пайдо шуд аллакай ва набояд фаромӯш кунед ки хуб агар як чизи аҷоиб ба назар мерасад дар Ироқ ҷомеаи ба ном байналмилалӣ бо доиш дар ҳарбу зарб аст дар Сурия бо худи ҳамин доиш чандон ҳарбу зарб карда майл надорад ин чи издивоҷӣ духӯрагӣ расидагиҳо нисбат ба худи ҳамун як падида дар Ироқ ҷанг кардан бо он мубоҳ аст ва хуб аст дар Сурия яъне чандон марғуб нест пас ин тур фаҳмидан мумкин аст ки хуб доиш ба ғайр аз ҳар чизи дигар боз тарафдорони хеле қавиро дар сатҳҳои хеле баланд дар давлатҳои хеле пешрафта низ дорад чун дар Ироқ агар ин ҷомеаи байналмилалӣ хуб як вақто як ҷое хонда будам ки ҷомеа вақте ҷомеаи байналмилалӣ мегӯем гуфт як таҳлилгари умури сиёсӣ дар ғарб мо бояд яқин донем ки зери ин мафҳум мо танҳо худамонро медонем ҷомеаи ғарбиро пас барои ҳамин ҷомеаи байналмилалӣ ҷанг дар Ироқ ва ҳимоят аз ҳукумати мавҷудаи Ироқ тариқи ҳимоят аз ҳукумати Ироқ аз тариқи ҳимояти ҳукумати мавҷудаи Ироқ аз тариқи мубориза бо доиш бошад пас дар Сурия тамоман ваз баръакс аст яъне ҳамин духӯрагӣ издивоҷият масала низ ҳамаро гумроҳ мекунад хелеро гумроҳ мекунад пас
доиш дар ироқ ирҳобӣ будааст, даҳшат афкан будааст, дар сурия ин тур набудааст. яъне муборизаи роҳи озодӣ будааст. чӣ хеле тур мешудааст? ё инаш аст ё ваяш аст ва ё феълан ҳар мечам аст. вале доиш боз фикри худашро дорад. он мисли доиш мисли ман алқоидаро сохтанд ба хотири мубориза бо шӯравиҳо. хуб баъде ки алқоида пайдо шуд ва фикри худаш, ақидаи худаш, ҳадафи худаш аст. баъде ки алқоида зидди давлатҳои ғарб шуд, ҳамоно аз муборизи роҳи озодӣ ба душмани озодӣ мубаддал гашт дар як рӯзу шаб. интур намешавад. яъне дар инҷо ин ҳамин гуна духӯрагии расидагиҳо, ҳар талқин намудани ҳамон як падидаро вобаста ба шарту шароит ба тарзи гуногун, ин низ заминаи ҳосилхезро барои ҷалб кардани мардуми гуногун низ месозад. ва агар бубинанд, агар ҳамон як тоҷик бачае ки дар ироқ ҷанг мекунад аз тарафи доиш, шояд аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ сахт танқид карда шавад. вале агар дар сурия ҷанг кунад, русия ӯро танқид мекунад, тоҷикҳои худамон, вале шояд мардуми ғарби табор бигӯянд ки ин ҳеҷ даҳшатафкан нест, ин муборизи роҳи озодӣ аст, зидди золиму фиръавн башор асад мубориза мебарад. интур ҳам аст. хуб шарту шароит бошад, агар мегӯяд ман барои озодӣ дар унҷо, барои озодии мардуми оддӣ мубориза мебарам, мехоҳам ки онҳо аз дасти ин мустабид халосӣ ёбанд, умри дар шароити демократӣ зиндагӣ кунанд ва ғайра ва ҳоказо. агар хуб ӯро таъидаш мекунад. агар дар ироқ ба дасти масалан ҳукумат афтад, ҳамоно ҳама аз кадом як дудилагӣ ӯро ба даҳшатафкунӣ, ба ирҳобию, ба терроризм, ба ҳар чӣ ифротгароӣ муттаҳам месозанд. боз аз сарҳада гузарад, агар ҳамон замон бо дигар мешавад. яъне ҳамин чизҳо имконият намедиҳанд ки бо ин падидаҳо, чунки фаҳми ин падидаҳо вобаста ба манфиатҳои сиёсӣ, шарҳи ин падидаҳо ба тибқи манфиатҳои сиёсии абарқудратони ҷаҳон ҳар хел ташхис дода мешавад, тафсир дода мешавад, талқин карда мешавад.